o mai ai o tu sana nei. O li puti ai o tu fafo e o tu lana nei. Ile kitu skulu kitu tesi na le skulu lima kuseni. Ole a whainga o te ngata tāwhao mai no mai. Ai le i tāpu nia tua e whapao mai lono o proviti. Ile tua e se fuiba. Ua pape ho e tupe momo, mai ala na nia te a katusa e teni. Ai le tāpu nia whanana na ina. O te tūrana le tere le nei pe a katusa. I fuafuana ma mata na tena. Mai ai a tātou iai e temi o proviti. Sa apea tātou le tūrana le nei o tātou iai. Pe a mai a lima i le fitu tūsana. O ngā tūna kāna roa o tātou ngā ruia. O tūna kunu mai whamarusia o tātou sinameta ngā te tāwhakawa e mai roa si o tātou tūnu. Nā sa sa mai le rātou te māmaina e ati nā e sa hoa. O lea e tāua tene, o tātou sao, mga gana whatinu. E ara i le whamamana, whamata o fia o tātou whawhunua mahai. O le puikuria lea o le sauna le mumu o te ngata tāwhawai. Ia ai wese lea mana fia tani ngā rō le Samoa. Ia tātou ngā no whatasi, ina ia whatou mawina o tātou taulea, i tūma wai o tātou wanawa te awe Samoa, Malawi, beautiful Samoa. Ai e rau runga ai pēr, le lofa ma whamaona, e whati mai o tātou pitu ka au. Ia whanui mai le tua o Samoa i ne vai aso atoa. Awal whena iai o tātou tūru whaagina ese, o pesu sena whale nana ki tau wāna. O tātou o te awhena iai, ia hapea o tau runa. O le sai lea o se lare lea o Samoa, mōre i tau sana. O te manatu o lea wa e whanua whakamu whaana ina. Lea kore o si ofe le se uma, ale tautai ma te paupala, tau whaalerepa i tua ao. Ma ua longa tino ma taini le rei, e sau maana ma te mofie, le nā whionga te matai paramia, tia me nā aoni ma tā awha. E whai aino o lea tātau wā, whai mtui o komiti o te wila no afe no tōru, whaale waile nana whaafatai, e tō whaafatala, ma whaautou tama o lau na mau, e tūsai ma whaamone moe moe ne vai aso o te wila. Ia tō mena mihi manuia ma while mua le tua, a wā whaatautaina o le Sā Samoa. On behalf of the Wila Committee 2023, I would like to say thank you very much, Honourable Prime Minister, for your invaluable insights and encouragement. May God continue to grant you His grace and peace. Whakataiteri. I will now hand the floor to our Master of Ceremony for the night. Please welcome Mr. Fanaya Nachikasina Tameawa and Mrs. Poinsettia Taifu Kovatunu. Yeah.
sunga ilifa ijamu na tukulichukua maana tu alo mafanano ya kula kulikuya lichotofunua malitoa kama tukomu la kutunaina na pama marufa choni ya utatu wa kupese leo ukifikiria hatukutalaina utatu parino pesi kusema pale nana ile nito shamba la ofena la kupese isemao kwa siku mlikuwa utete pese usuma Reverend Fred Sele kwa utushi la kupese Reverend Yalina Moti unipese Reverend Olima Misa Wesley Fomani Tanale ya Shweru Mataro Reverend Ali Milei Leilua Onetapiano Reverend Tanale ya Shweru Mataro Malitani pese ya nisuma ya Reverend Tayano la Wamani leo zetu fantasi yetu wa leo mimi Hallelujah.
semua Kristen yang misal Kristen langsung ya berfanya Allah yang menekati Allah Taala yang berpesi macam ini siapa yang jauh mengenai jangan tersusul terus supaya bahwa yang difahami kami nak pesi yang kemudian itu fakti ceri kita berpesi yang setelah ini kita fahami boleh siapa Inna Allah maka berpesi dalam dunia yang akan sedang ini oleh Tuhan yang berfaham boleh bercerita di negeri sana. Oleh karena berpesi sesuai yang setia pada yaitu yang berpesi dari Katolik Katoliko yang aina kesilafari menjadikan umum membaca form yang kata berpesi dia itu asalnya sesuatu yang faham berpesi yang semua orang secara yang itu dia dicari berkata berpesi ini yang yang Luis Anthony Matera berkata berpesi yang semua yang Yohana Pascal berfanya orang mentara oleh semua yang Samuel Mariko Lafai oleh putih yang Yoka Perenato Paulo berkata berpesi berfirman mani putih terkenal dan terjewina semua yang Samuel Mariko Lafai fakta yaitu dia semua informasi peneula kalau semua orang ada sifat berbaik telefon menunggu Put your hands together and welcome on stage.
Ateli Sunga Lama, Mission Tatu Pilao, and Tatu Pesi, Ayo Safari, Yamaiti Fumulu, Yamo to Sound of Kibila, in a native sana, coming material tour. But Tatu Pesi is why, yes, here, Papiro Yatu, Rao Pesi, the Pakasa, Karasia, Papoto, Cristiano Samoa, Yamaya Pirama, Kama Nono, or the Sumari. Paitao, uma rifapemai na ulekweleoni, kaite pese, una poasa, lusi, tuya ibao, ya suma kwa ya umimina, kaite pese, ujinama tua, ya saibu matefu, ulifayo lusi, sina tusa, alo sina mpati, ulitewu loa na pese, suma ya makimita za finali. Ulitapiano, suma maali, chain seko, lefa tenami, ulitaitai ya sapo, Patu ili asionu oliteni pese olisuma ya sina tusa alo sina ropati olitaka pese tusa lonafai ya mwanasilau ina sikuru ya zetu mazesha to wao na wabaki na kupata ya sababu pese olitaka sana ya kama kama Thank you for your participation, please. And even for you, I need to certify cash file for the wonderful performance. For our third presentation tonight, please welcome on stage the choir members of the Congregational Christian Church of Sangwa, Tanga Minimum Choir. Leading their 150-member choir is Reverend Boasa Lucy Tubiegao, together with Kalitua Lemina Tubiegao. Choir music director is Tina Matua Saipobo Telephone. Pianist Gomali James Seto and Alita Tenari. Conducting the choir singing tonight will be Sirina Tusa Alusina Robati, who is also the choir secretary.
ya maanofa matai ya papelo wa kiroa au pesa ni muri ya tauni maina tatu faarima pesa sema faanana mtembila mneti sana nikanisia Yesu Kristo ya kufanyia wasa na tai ya mistake pia sana mtutuni ya ubera hamisi ya kanisia wao na awara tetelina kulima walikuwa katika sana na mtia Joseph wanatetani msika wa Sayuni, Seipua Sayuni, wanafaa kuchukua msika wanastaki kulia manea kama kita siata watapi nanu kutesika yokwa mawili na bae kulimina na anai kunaangalia maosana mbele kwa hilo yetu na kupezi mbele wa hali Ministry of Health, Team Spirit, Salmon Cycling, and Waste Management.
yatapendwa na nini kiasi kwa kitendo cha ingalisia isuluhisho la kwa